tiba mu tobo teke teni pakamalut ko creople atakaso le mera God size Christmas ini lo creople akato apato di kesayua ata mita tu lo creople apato ini temedi peta mita tu ba pawene pemeda pamusimu golo asakendo kesayuani mita leta pue aku tani ani paka celebrate ko pakamata ko creople di yua ata mita apato tu ito pa creople katoba we do petita mao di papatoda pue tu tiki pue papatoda we di da po leda tawi sabasa kato tapi tapu tatuku tago tatu tahu apato ini lo so pakai yo ata sui patabu yo posible ke nalo creople apato ini de be apato di kesayo ata ba ta tu lo wakanyo kamita dile basa kini do yo udo ata mita le kama le po wele hoku yi huta do posible ke nalo sui ke pa le beta malu kesayo akali ta creople ata kaso ke pa tagita ba ketida we Masa da sui pale krisami kodike pa yoage. Amen. Tagi mo pale teninyayan mera God size Christmas ini lo. Pemi male tani ani da creople apato medi yoami tu nono ini lo. Kama meta di kesayua meta atu nono kesayua atabata tu nono ini lo. Di sosio ne mera pe Luka sadu chi sapo Luka sadu te sapo te si koni siweda no mari siweda kwa kesa aku pumulo motama atado ya di neklu athoni tiki do kalu ne hatoku wele o ulo okudani ada Christmas ne creople tone mimera le pasais da pue papatoda wene ura peluhura lo mimera le papatoda wene ura poda tatu uta kuta wodi wawi rusli podo sopa hiru kuta wota atu ini lo mimera di papatoda weto dia pemira kwa tu lo pemira pa musimu lo kuta ni do creople ni mera God size Christmas di kesayua meta atu apato ini ne pakamata ko creople ini lo takatulenya ne poe takuta tu ne owe pamaku batu do pasais da welo payodi utele pepiba ko utele owe sene pasais da welo owe in a small size medium size large size extra large size owe sene de pama dini do pa ku to welo akutane do na size meter na kuo to ne we tabalo basa creople ta kasoni ne mito oton ta ye creata mita to ta uke ko ke ta mita away ne tabalo ta lena na ta ku te thiu na ta ku te ke na ku le ta ko ta wota pita pu aku ta ne tra yuda ta we heso ta kusa that is a God size mission. Sadabu sekretera lele hokodo binya trayuda ta ke he ke kasa pateo le yamen sit down no tamatele na kalesu pole bakopa tu kupo tati kesayuane udo so como kesayua miedo mata ne kemale akleda welo telun na teta ba aku tani tra William Carey wono awela ke he ke kasa to Datra yuda ta ke kasakato sikone. There is a God size mission lo. Ye kesayua kete keto weto ni do. Hema tata kusolo akutani do. Tamalota temiane. Krita kapo apato sale muto I hitolo sawe ama le akapotolo. Basakene creople apato asani ni mira sale akapoto kapro do sale assure pamuto away ni atakapole apatole cre atakapo apatolo aku dani ani ko poda akavia pomu
มุตโกโปดอสิขอโปดอปดุโปทโปโปดอจัพิจามาปะปะโตเยนนี่อุดาเวลภาษากินดามิตเมเลคริตากโปอปโตคริสาอปโตนี่เอาไว้กโปตะพลาโลโซพลาดาดิตามุสลิมอคุตานี่คริอเพลอปโตนี่เอาไว้นี่ปะบามีพอติพาเลอกโปโตye krita kapo tu patida kopione pakatinya kasa Yesu kri o pleto agi ine la tamalo chiane krime krita meta apato with it pa plato away krita meta apato no krita wili ne pa plato dale kopione ne pemu konotra ko pleto ta ko mile talola we krita apatol talola pakulo ta sugisa susuka patakuta po pedu padu do bomu ko tani ani da we ka totale krita umu apato le ko umu we lo ko ta pata umu pa ba sita ka tota le krita ta kugiso apato krita eta kui krita kuta po krita solo tu solo ta krita magi mabli do kriso como ala capo apato ini la kota kisah syukur soboli sopetu tera de ba pla no apa le do pole ma kama nuisi kisah syukur nuisi ablo nuisi when kri patolo tame o sopetu ne ero ma dale nuisi pasake sa nuisi ablo nuisi Pui puasi weda, no, akopio ne, kesasu kreate dale, ene dina datiki, no, pale ade na mo pata koni, awe koni ole agata kori, awe kripato ata umu, no, ata kapoti de pa ine lo, do tamalu thami tumione ne, kri u kota apato, muko kalu thawito, muko kaluone ne hedo tawito tane tamile akopione ne muko kalu potaga agriba tamile tabati ti pa agriba tamile tiri kogi boru mugo agriba ami kweta tawide to kone pa kweta tawile pa ku pana taga ro mi me kota ni se tabati go mi kota ni do le tagi to ko pa kweta le pagida we yesu yesu ta si le kalogana awe sene pa kweta tale ogoda we pwe me tagi do gi we le jugo masake muko klu heteda ni tamile pwaga agi no tabati gi ta u ta tamata gi wa muko klu heteda ni awe ne uko kri ukota apatolo because tabu sukrile ke uke koketa apato le aku ke koke po ku pu ke le ke sela no awe ane ne Luka sa de chine we papala tablo do ma lura tablo lo tigichiba no awe ne te dale do kalune siba no ka ke thole po go mu ke le agolo no lita tri no ageni kwa siba tile tataku pado gaso le ka ke thole po go mu ke le agolo do mu ko atimu oto tatu kala le kalutiga ni tawita awe do siweda ta la kapomo ba yoale ta thokate tiki mo ta amu oto le hoku kle do ta ba ta le po kanyo tiki create huta po create muta yene awe kalo ba le hoku do tibinya awolo awe ne bitamalo temi lo tamalo lui mi temi ne meda Krita meta apato pa ku theta pa hito oene pa kuba ku pa hele muto do tiba kasata boy shu krida wete pa ne heso do atahi no atahi sene ne mi weda le pa kasata boy shu kri ata meta apato akobyo hito weda le tu loba do mura lo tu ne patinya le tahile sopa wolo he tahile apatole akredo sopa do akobyo ne
lo ba ni away ni me na le ta lu to pa to ta awo sa shu kri ne me pa lu ta adu ta lo do le mu ra ni away ni me da le da pa sa ta bo shu kri tu ti ta do ta le mu ra ni me da ta le pa pu le pa ti ti pa awo lo ko ta apato le creator do ta mu creator hilo le pa wo ni do sa ta God-sized Christmas, God-sized gift, God-sized prayer. Ako nakaba tigo para God-sized ako biyan praises no nakaba hitota. Kaya ta lo muko te sitop ta you are to kaya ta ba te kela te sitop when God-sized praises la. Ako da ne but sitop ta teleport ta when it or quite tiny si we da le. Kaya tao le muko, kaya tao le hoko, kaya tao le pole, kaya tabati kelen away kabasito. Away God size praises lo. Kuda ne mi hito tadi, na ba hito ta God size gifts lo. Christ size gift. Di krita mi ta tu ma hito ta ini lo. Tamalu lui mi tu mi lo, tamalu je mi tu mi ani. Chris holo ta apato, klote kupu. O pletolo, talibusata buishikri di me pole a solo tado hedo uke ola muko. Wedia yatenyo ni lo jivena megia te 7 steps down. The 7 steps up lo. 7 steps down in it. We mi jualo, nyukui jualo, nyukui muko lo, hello su hoko kle, luto tale pakanyo ma kobione dito kobione poale poa ke poa do tuti ta ne tuti ele tiplo tu signalo we 7 steps down to so hello wele ta pota ya ta kota ke do ta kela ke silo 7 steps up on ini ke mi ta le muko ta le hoko no tabati kela ke se ta le petit te do po appli kela ke se ni kasi ke lo le Yesu Christ mi jualo away ni 7 steps up lo kela kasi poko ni kabata lo ke bekasa tabu Yesu Christ le ami weda jualo aku tani ni kasi Yesu Christ kobiani ni hello tuta po solo ta klote kupu pa plato le popuelo aku biani ni patamujani he odo a booking da wene bata tulo le blo nya pu ta ke sai shukriya ne hello ta lo yi booking to ba klo lo pu ne ta lo to ba shi pu ta lo to ba da le chia ne weda u ple to le klo te ku pu wene di wi ta si pa ti de pa to ni lo ku ta da pa ta u mu ne u mu na sai da ne de to ba o muna ta tinya asais da we ta kutopang pa kupo asais tiko asais no pa kulota de pane kulota so pa de pane pata prata ne mile li tasito pra ayu chine de da le ba mani le pa kali de pa kala to pa wo mi pa ko hoko so pa de pa no pa sete ta do kutopalota de mi ho toda yo krine lo we ne tata toba aku dah nak ba umur toba apa to di kesayu ata meta krio play ata meta asais apa to tu ini lo mau kesayu sui ke pueko di kono ada ke pakai ata sui paso sio patai puero ta sibli ke na lo patati nyana pada weta toba ba pataku ta eta toba ba do pata tu ta udah weta toba ba pa kwa ke da di so suita mita to le adune pa kle di yo ata ba ta tu yo ata mita tu yo asu kamo tu yo la ka po yo ata tu ta u po yo ata u ke ko ke po atu lo le ta ni ku ta do pata u mu bu ni mo tu ta lo tu de do ka toba da we ye yo ata ba ta tu le ta solo ta ta hilo ta du kana ta sito tre do ta bu to ba to yo apu ke da we ma se da su pa le krisa mi ko te ke pa yo ave amen